Ja, via le tua nei fiafi. Ja, pa malulu atu le tātou maftanga i le nea fiafia ona o le pa le tonu fo'i sa i le tātou musingi ia e so se mea e tawana tauna i se pa le tonu e paule mea ia paftai le atu o le o to le leile tātou musingi ia ia i le nea fiafi ia a fai ua pa le tono te pea ia pa mole fai lo mai paule mea ia paftai i le atu ia o le ua o le ua le tātou musingi ia o le paula le mere kau fai o le kau fa sa o kulong fo ia ai bi ia le atu e le nea fiafi ia pa talo fa atu ma pa feilo ai atu le tātou po kalama ia te o le nea fiafi o lau po kalama masangi nei o le Jesus is the answer mo oe le nea fiafi ia tari tonu le anganga ia o le nea aso ia o se aso faa manuia ia te oe ma ona o le aso sapati o le su ke riso le aso sapati le atua ia tari tonu fo ai o le nea sa papena sa tātou faa manatu ai le ma tātou talia ai le toto maritino pa ia o Yesu Keriso ia awao tātou tangata e whamanatu ai le maniu o Yesu Keriso i lunga o Sātaro ia ina ia mangalo oe mangalo o yo tātou ang salaum ia te tonu la ia o whamanuia lau tangata i le neia sa o le ia vi ia le tua whaktai fo i o le sa mua fo i le nei o le nei tau sanga le nei tau sanga o tātou tū vai o le lua afe, lua sifuru ma le lima, ia o lona sa mua le nei, vi ia le tua pe a whai sa e alu le lotu le nei a sa, wa o le sa mua le nei o le tātou tau sang fau, ia ai vi ia le tua, ia pe ona whai atu wha ma le atu ono nisi fo i o tūlanga sa wha a fi e le tātou Mike, ua pero whaiat i re ia se me e tawana e se whaalavilavi ia e whaftai i le atua ia o loonga lua mai pere hanga o le atua ia awa fo i le whainga o le tātou Paul Kalama ia o le nei fo ne sa ia e taritonu le tātou Paul Kalama ne sa ia e le umi fo ia e le amata fo i la se tātou whaamarasi le nei po le se tātou talanoanga fo i le nei asa i lunga le tātou pokalama ia o te whaatalo whaatu ia i le tātou paanga malawa i tātou inga mo tātou wō ia le ngata fo i le i sunga i whawhenga inga malawa mo tau whalitua whaamanuia tele le atua i ati o tau ia awa fo i le tau singa o le lafu mamoe i le pata fai taulanga ma le pata fai taulanga i tari tonu e le fai ngofie la o tau ngā ruenga ia ale talo ia po kalama ia whaamani e tele le tua ia te o tau ia whapena ona whaatamao a ingo o tau tangata i le upu o le tua ia awa le tau singa o lona lafu mamoe lea ia whaatalo whaatu po kalama ia te oe le neia fiapi ia whaatalo whaatu foi i e lo i lunga le tātou Facebook lo o matamata mai nei taimia le ngata i lea ia o lunga le tātou YouTube pa mole share tātou por kalama share tātou por kalama nei fiafi i lunga lo platform pa mole ina ia whapena ona o atu i tangata o le lalo lang o lo o i lunga nei te penga pai langi o Facebook ma le YouTube ia lona tala leifo ia Yesu Keriso pe ona tala ia tu i le aso ma le aso ia e ngata i le o nei sa
Ia o le whatainga ma le biinga nga i le atua i le nei fiafi. Ia e li am tapu la le tātou pokalama. Ia e sino o e kawan ai o yatu po singa o. Kinga o fulfuranga ho. Ia e ma o mia ai lo feso swani. O e lea la uo. O la o friend. Ia e le ngata i leo o lo u a inga. O lo u a inga. O lo o sara lau solo i le nei la lo lang. Te o maua mai le nei po kalama. Ia o la o whaalinga le wha mule mule. E mo o mia ai lo tau peso swani. Ia au le nei fo i mana onga. Ia i le tawana winga. Ai te talo o le alifi na ngalo le atua i a te oe. Peta lai e tu lo loto i sau fe so soani i la umana onga. Ia pahile na. Ia au le nei mana onga ia o sio matu e kalisia. Sio matu e kalisia ia o lo o whaia neili se matu blacks. I le matu e kalisia. Ona o se matu whale tāpua. Ia awa ho se whale matu te tāpua iai. Ia ua le taimine ia o le whale sa o lo o mātou tapua iene ia ua uma o na tuina mai masinga tolu mātou te tāpua iai. Ia o na uma lola i le masinga nei tolu ia o na mātou wese lola ia. Ia a mātou te otu se whale sa. Lea lai mo o mia ia i lau fiso soan. Amen. Ia o le o se tu atu dunga le pepa le whamunu. O le pepa lan nei. O le sen mai e lau fiso soani ia. Ia. Na. O le barcode nga e toru atu lunga. Ia. E mawhai ia a whapeu o e misia le tātou live le nei asu. E leo e mata mai le nei taimi ua umal pokalama a le fo. Ia e mawhai ia ona e tanu e scan ia barcode nga e kolu po pia lava o barcode nga e kolu o ngai ia ia ki o. E mawhai o nga e scanning nga e se tupi. Ia e mawhai ona e whaongaina po le Venmo, po le Zelle, ia po le Cash App. Ia o le mātou mana o ngale na se o mātou e kālisia. Ia e wala au atu ai i o uma. O friends, ia o inga, ia o paanga o le nei po kalama, po o ai lava o maua mai le nei po kalama. Ia wha mole, mo mea lo fiso swani o le ale fina ngalo o le atua. O le a poise me o tu ina atu e le atua i lo loto te fia wha manuia ai i lo mātou e kalisia. Ia whahiri nā, whaalongolongo i le anganga o le atua. Au o fo i le fusia. Pe le ai, pe i ai, sau pe i lunga le tātou pōkalama, maka le kākou pōkalama. Ia, pe o nau whai atu ia, e le tawana wina. Ia a whaia o oe te alofa i le atua, ma e alofa i lo ngā luenga. Ma e whaatua i le atua, ma e te iloa, e anga le leo le atua, ma lona whaamanuia ia, lona whaamanuianga ia te oe. Ia, o le nāna e te whai ai, lau whina ngalo. Ia, o le a lava se mea o e fo inga mātou te talia, ma le fia. A o lo mātou wanganga, ia whaamanuia te le lawa le atua ia te oe, i lau fiso soani. Amen. E lo ia i mātou ni manuia, e lo lo pōkalama ni manuia, e tau i atuai o tau wanga le lei, ma lo tau alofa. Ia a o lo so i fua le atua, nā te whaamanuia, ma toi tului atu whaamanuia ngai tele, ia te oe, ma lo ainga, le ngā te lea o lau ngā wenga. Ia o lea ia whaafitai tele, ma lau fiso swani, ia wā huelu mana onga si o mātou e kālesia. O lea ia,
te sau se taimia ona toe watu la i o le tātou pepa a le atu atu sina se furu se toni nea. Ia e ke kangwa i lo le temine i e po e le haka ngape ke kangwa scan le parkoma. Ia. E lafo ia i lo tupe. A lafo la lau tupe wha mune mo. Wha si sila tu. A lafo lau tupe. O lau tupe a lusa o ai le ofisa o le mātou e kalisia. E a lusa o lau tupe i le mātou te tupe. I le account o le mātou e kalisia. Ia, anu la, whamon mole, tusi e malo ingo, tusi e lo ngoa, wanga e, tusi e mo o oe o le paanga o le Naples Kalampo. Amen. O na whai loa mai fo ila ia tia ufa mole mole, message mai ia o lunga o Facebook. Alena, o le la tu ati lunga le nu meo o la telefoni. E te tusi mai ia ima whai loa mai, ia. Ua uma ona, ua, o ia isau fe so soani, i se o mātou e kālesia. Ia olea. Ia hoi. Ona o saulo la, i mawha i loa atu lo swafa i lunga le tātou Paul Kalam. Ia. Whapena ona. Whamanuia le atua i ati o i lo fua. Ia, si tompa i tu ati lunga le mea la telefoni. Ia, paipa ualu atu se, se nganga le le ia te o te whiwha amanuia ia te au. Iri eise me tau whia iri na wha amanuia nga. Ia, vi ia le tua. Ia. Ia, o le numera na o le telefoni. Le numera na o le telefoni wha te vili mai ai. Mpe text mai ai. E wha ai loa mai. E wha ai loa mai le. O ngawa sena o tupe o yelo fi soswan. Sa ima ya wha mule mule. Ia, lina. Tātou numera na e te pe o oi pa anga o le tātou ia a umosa o le 65. Ia, 6502902433. Ia, te text mai e ima wha iloa mai. Ia, lo pe so swani o uma ona set. Ia, ona whamanuia ma wha iloa tule lo suafa ilunga le tātou po kalama. Ia, ai whamanmole pu e le atalina o le tātou tātou pepa ia. Awa nei fo ina I whaia ma mea e. Awa fo ina I whai ma mea wha ama mawha I lau mawhau whau. Te ue le ko sau lunga tātou pokalama. Le ai sau pea. Sau pea I lunga tātou pokalama e. E fo inga le mai moa ma wha alongolongo le upu. Ale tua. Awa ni a vea ma mea o le aporoka I lau sau lunga. E awa te lo tātou te e oro I mea whape soli. Ma kwa I ma koe fia ia. Ia au le mea mon. Ia tala moni. Ia o le o manuia ia. O mea fo I te whaia mo le ngā luenga le atua ia. O lo sila sila le atua. E wha manuia fo I le atua ia te oe.
iau whaamanianga. Ia. Ia, ole nei hoia pia pia. O lea la o tua atu nea fia fia te oe. Ia, ona ua lea wai metina le ainga i lunga peo le mas asani ia sailu. Ia, ona nisho e tu langa paa le maalufia. Ia, olo o wa vai ia tina o lai. Au, ia. Ia tetonu ia whamanuia le tua i lau whaanongolongo i nei ase le tātou po kalama. Ia. Si whaamole mole a se i kamen me ase si lunga ka ko Facebook. Se wa ai pei lo kamen. Ngai ei nisi fo i sa whaile po kalama na po, ia. Ei fo i nisi o na i uso. Nei o sa whapena o na kamen mai ana po, ia. Ele i lo. Ia. Ai te ua mamla mane i tai o wai tua show mai kamen, ia. Whamone. Ia, whai oe le wo, ia, oe si la fia fo i lau kama. Whai o lo oe e suava, ia. Whamone tau tōna o le tātou pokalama o le pokalama e pa ia, o e nga o mea pa ia e whai e, sau fo ila e whai lau kōmingi, ia pa ia lau kōmingi, ia pa ia lau mahau. Oe la le la o isi la fia, ia. Man me tua ia, oe o te tari tonu, o le nasa e se lalulangi. Lalulangi ngasa e ia, pauli mea. Tala to ina, a wote whaia. A uso, te talo mo oe, o te alofa ia te oe, o lau kama, o sui le o langa. Uso, ia wane i manu malo le fili ia te oe uso, a wane i manu malo, mahu whaunga le fili a vea oe ma tangata e te sau ia te au e te, e whaali e winga ma tanga apo ni ko mengi o te apo. A wane i whaanga ina oe, o na uso, o e sila fia mea uma, ia, ai paule mea, mawhau tonu. Ia, ona i loa la i ene me whai, ai paule mea uso, se uma o te vili atu tātou tala noa. Ia, mawha tala ia tule upo tala le ia Yesu ke viso ia te oe uso. Ia, ai ia le tua, tai le tua, ia, i le nei Paul Kalama. Ia, amen. O ia, le lai, nana kako, le la ua, le lai oki kako, kame ia, patalo fatu lisa, le ato, ia le tua, tai sister le fatasi mai lunga tātou Paul Kalama, i le nei afiafi, ia whamani e tele le tua ia te oe le tua fine. Ia, o le nei la afiafi, ia. Peo no hoi atu, ia, o le asa mua le nei o le nei tau sama, whawhetai i le atu o tātou au lia mai le nei asa mua o le tau sama, so, o le asa ne, o le asa mua o le tau sama, ia o le aso longo lima le nei o le nei tau sanga talun tātou tu vai mai. I le nei tau sanga pau, ia e lele i a toa le vai aso, talun le tātou tu vai mai i le tau sanga pau, ia o le vi inga ma le whaatai i le atua, ona ua tātou maua le ola ma le malos, a mata mai le amtanga o le nei tau sanga, le aso lulu, e pa i hele nei a sa mua o le tau sanga, ia o le vi inga lai whaapo i le atua, ia o nei fo ia sa pa pena, ia sa pa manatu ai fo ia tātou talia ele tino ma le toso ke viso, Isu ke viso sa ma liu luna sa tau ono tātou tangata,
ina ia whapena o na mangalo ma ja tolu mo le tua. Ia o lea ia o le vi inga ma le whaafitai. Ia e whaapo i tamai le lang. Ia ono lo na alo e pele to tasi sa ia au ina ma. Ni ia whapena o na tātou maua le manuia ma le ola. Ia ma mangalo i tātou i o tātou se se. Ia o le nea sa ia pe o no whai atu. Ia o ia la unga le mātou mafutanga, le mātou i kalisia. Ia o te sawo, te whaasoa tua i mwha ala wai te lea tua i. Le upo le tua ia te oe maa u le ne fiafi. Ia o le neila sa ia sa whapena sa la unga ai ia le kasi fo i o au auna. Lea sa whapena sa a vea ma paanga o le tātou Paul Kalama. Le sunga ia tala lei e se kia. Le sa ta mafuta ana po le tātou Paul Kalama. Ma nga yele nga lue meo le nganga o le atua ana po le Paul Kalama. Whai e tele i mata i le Paul Kalama ana po. Ia a umaro tātou Paul Kalama. Ia whai ana e tue anu e tue mata ai. Le Paul Kalama le po ana po. Whaamanuia le atua ia ma ua i le tala ina ma le tala noa ina o le lei o le atua. Ia o le nei foi la sa, ia. Sa la unga fo ilona au aunga i nei sa, le sunga ia tala lei. Ia awa ho i le mātou maftanga wa o nei fo. Ia o le mātou a sa muli marona au aunga le sunga ia tala lei. Ia ona o le ato tu vai i Samoa. I na meoro o tali mai ele. Tina o le angelo. Ua le wanga fiaru se koma. Ua le wanga fiaru le. Sunga ia tala lei Samoa wa aile tina o le ainga. A oro na lawe. Ua tu aile te mi tauna. Ngau kau whai aku tuina. Pe manga o lau kaunga kongi nang pase se ase ia wo vai aku ai lau ko inga soli. Wo vai. Awang o ngei la le so ngo wo umma le lo. Wo e se lau ba ai lau to inga ngei wo umma le lo. Wo usau fa fo wa ko. So wo ma aka. Wo ata le sunga ia tala le o whapea. Uia. Wai ia le o mai le aso e alu o le bang fia wa ai. O le wana fia wa ai le tamai le tina. Melo ke whae ngoi foi. Ka kou ia kama. Po le ale ke le o ka kou karama ka kou whaki ngai o kai kou. Ia i tatou te tolu. E o ro na tātou mamao mo tātou te tolu, soli. E pei o le maliu. E o hoi la i si o mātou i si o uso au auna po le mātou sui whai au. Ke wai atu i le la. E wātu e mā losi. E mā losi lau whai whea. E lau sui whai whea. Ona o le nei foi temi. O le fo o wala maritina o le ainga. Ia a whai o whafona maritina. Mai Samoa le tina o le ainga. Le mātou sui whai whea. Wha manui atu tau sang fau. Ia te oe. Le whale tua. Ia o loo maua pe le sui whai whea. Le mā losi. O loo maua pe le ponga fia o le sui whakea. Ia a e o loo mana tua atu pea oe whalitua i tau sanga. Ia o nei la aso, ia sa whapena sa whamanuia i mātou le nei aso i le la unga. Ane sunga lona au auna i a tala lei. Whaapitahi i le atua le nei au auna. Le whaonga ina fo i o le nei au aunga na unga ina o le upua. Le ngata i te tono lona e ka alisia i Samoa.
ale fo o sau ni ia o lo fa anga ina fo i te tono lo mato e kalisia ia aile ngate ile o le vi inga male fa fetai ona sa avero na au auna sa fai ma tangata mua mua e a sia el por kalama le nei e fai lo na tautua e fa anga ina ile por kalama nei ile tala ina o le suafa pa i o Yesu ke viso. O lau wha apetai mo lau fia le nā e a watu i le atua. Ona sa a vea fo ilo na au nei whai ma wha amanianga i lunga o le nei por kalam. Amen. Ia, o le mātou fo i mafutanga. O le mea mo ia. O le mātou mafutanga ma le lona au. Sorry. O tā luana saule au na o ai lea sto na i oa wasto na i uma ngā maka mai a November. Wasto na i uma la November. Ia, ma asa to na i uma o le nei le masinga wotea. December. Toli. Ka luanga maka nga o mea aisa mo i aso ko nga yung. Wa kau pole. O te itu loa wa kau pole o vai aku le ai muri pipi o le fai au sorry. O le mako i sao. Okay popoli. I ke ua ku sa mo ma i sa mo over IP. Ya ai te fa fitai i le tu. Te fa fitai i le tu ono le nei foi au. Te le a se fa manuanga ia te a umolo u a inga. Ia awa fo i le nei au. Te le fo i sona fe sosoani ia te au. I le ngata i la uola fa leanga. Ia mai se le a fionga pa ia o le tu. O ava noa fa pe nei le au maua. Le mele sa o fa petai lava i le tu. Sa o fa petai i le tu sa o fa alongo le musimusunga le nganga pa ia o le tu. O te wala awina le sunga i a talale. I sa uma te va alua i lunga po kalama. Ma fa nga ina i fo i lona taimi o lo o iei o mato mafuta. Ia. I fai ma au na i lunga le tātou pōkalama. Ia e folfola ina le upo le tua. Ia a wā oi ma. O lea ia o le vi inga e wha hoi le tua. Ia ona o le mafutanga hoi ma le tama. Ese le mana ia ma le matango fia o le mafuta. Le mafutanga. E le ngata ia o sio to lua. Sio wa fini. E te leo te me mātou te mafuta i le mātou whare ia. O pea o whai matamai ki tono lo mātou a inga. E sa uni uma mea uma. E rea mata halpo kalama ia. E sa uni uma mea uma. Ia e le ngata o le upo le tua. I le tū whaaleanga. E le ngata i le ia o le tū o le tino. E ala le i mea ai mea tau mafa. Ia a walo na au onu. Ia telefe o temi ia. Ma ali o tono le mātou whale ne ia. Ma te avele au na i whale ainga. E whanga ia, ma whaanga ele mātou ia. E tala noa i lona au na i upo le tua. O le, ma ngaia ma mātou ngofie. E alu la lona au na la i sāmo. Ia au te le lona au ngā ia tea. Ia molo u tōru. Ia wafo i le a fionga pa ia o le tua. Ia o le vi inga ma e whaafo i le tua. Ia awane ia ma ua le vi inga. O le vi inga ia e whaafo i le tua. O le ia e whaafetai i le tua i lona le nā wanoa ua o maua. Ia ua ma futai ma pai ele ma ua fo ia relationship ma le malona au. Ia wa o nei mea ia sa le fo inga. Ia o le planning o le tua o mea, ia. O peo na whai mai le tusia o tātou wala ele o ala i o le tua. E ese ala le tua ese o tātou wala. O le ala, ia, whafo i ele vi inga o le tua. Ia, o le la unga le unga au na nei aso.
ia te le mānei o le launga, mānei te le se whiau, te le fo i se wha mālosi, sa maua mai i le launga alon e whiau ni nei aso a. Ia, o le tusi la le sa maua mai e le launga e whiau ni nei alon au na le nei, le nei i le asa le mātou maftanga i le tae au. E maua mai lea i le Iakopo e tolu a lona whai upu mua se i o le ono. O le Iakopo e tolu whai upu mua se i o le ono a whai u i eilo tuspa ia whai tau ane ai. Ia a le la u whai tau ina atu Topo e tolu whai upu mua. Ia se i o whaangata mai le ono e whapea. O usoi. Aua le toa tele o tau e whai ma wao. Ina ua tātou i lo e ati. E ati li ai o na whaasala ina o i tātou. A wā o mea e tele e se ai i tātou E le se tasi i le upu. O le tangata lea ua sa. Na te mawhai e foi o na tā ofi i le tino Whaauta. Ua tātou a vane whaangutu i ngutu o solpanua. Ia la tau usi ustai mai ia te i tātou. Ua tātou li li wai foi o la tau tino Whaauta mai foi Whaauta mai foi i baa. E ui lava o na te tele. Ma whaa le lea i matangi te tele. E li iua i le fōuli i ti lava. I le mea e manao i ai le tautai. E whapea foi le laulau whaiwa. O le mea i titi lea. A ua lafa upu whaasau sili. Whaauta o le api i titi. E mu ai le waa. E mu ai le wao la au e tele. O le laulau whaiwa o le api lea. O le whau penga o ami o le anga. O tu ina i o tātou i tū tino. O loo le anga ai le tino O wha mu ina ai le o langa nei lava. O wha mu ina fo i le nā mai kena. Amen. Vi ia le tua. Ia. O le tusi whai tau le nā sa mo mai e le la le nei fiafi. Ia, e tolu la mea sa whapena. Tolu mea sa whapena ona whai ma point o le la i le nei na le la i le mātou mautanga o le point momo o le whaangutu o le solfanua o le whaangutu o le solfanua point longo lua o le paa o le va point longo lua o le va o le point longo tolu o le lau pai. Amen. Ya, o le nai sau uma i tonu le tātou tispaitau. Upu ia ro fai mo point. Ro mau i tonu le tātou tisi sawa pena an pai tawina. O le ala, ya, o le a o tau mawhai, e whaasoa atu i le pa i mai male musmusunga o le anganga pa ia. E le masa i ili o i mawhai loa ati, whaalau i tele. Le upu sa whapena sa korofora ina i lona au auna i le nehi fiafi. Ia. Ia. O le whaangutu o le solfanua e sile matangofi maanga i tele le point momo whaangutu o le solfanua Pai mai whai upo whaauta mai o i whai upo tō. Pai mai whaauta. Ua tātou a vane whaangutu i ngutu o solfanua. Ia la tau i sustai mai i ate i tātou. Ua tātou li liwa i fo i o la tau tina Amen. Ia, o tātou sila fia, o le whaang, o le mele o le tau o le whaangutu. O le ua mea po inga le ua mea. Ma strap po inga le o le apipi i le ua mea.
o ngā tuula I whonga o le solfonua, se tulau po o le ngutu o solfonua, ia e iai la mamangoa, o mangoa la ia, o le u le tangata le ti e solfonua, o le solfonua hoi la, e le mawhai e le solfonua o na tuwālu, e le mawhai fo e le solfonua o na alu le anga vale, alu le tamatau pe alu sa, au noa ma le whaatou nunga o lona matai. O lona matai. O ila matai, tangata le, lona au, tangata le avea le solfonua, po le master. So, e tanu la e whainga le whaatonu ma oa I le apoi. Le solfonua I le me anu. O le me momo. Ia wa sa o ki solfonua hoi. Ai. Ka ilo hoi au ki solfonua pe mo wa. O le ki solfonua, ka mo e wha au solfonua, e wha ngau vai. E wha ngau vai. E ke kamu whainga le kā ngai kukong. E wha au so le alu solfonua. A leo le nā, a whai a e wa ai ko unga solfonua hoi ngai. Te turo, e wha ngā le mea le nā o le sasa, le sasa I ai solfonua. Ina ia wawe lona, ka mo ia wawe lona alu, ia wawe le alu o le solfonua. O le solfonua la, o le awa ina, wa atatu wa ai le whangutu, singa mai whangutu a singa mai ua mea I le melea, mangai strap, o le nāme, e whaatonu ina a toa, e whaatonu ina e whai ma wha ilo na I le solfonua, le me whai. E a oa I e le solfonua I le me whai. O le tangata la le a vea le solfonua, e lua māngoa e ua, a le lua pe e tasi e pe sau a kuaso po ngā ura I e piko I lua. Ai mga ue alu kamakau, ngai kamule e koso ha pele ku kamakau, a mga alu langa vale koso ha pele ku wanga vale. A e kamula e ka ofi le solfonua walu waku ua, koe tiki a e o le me ka a li kofi, wala uma le a wala, ngai kamula I e posti mai lunga a ku lei, koso mai lunga ma ia mangoa I e lua. Ia ngai loa le solfonua, o wakakau longa full stop. O le mela le tau whaaliali atu. Tau whaailoa atu. Le ata le tau whaailoa atu. E ta tau ia te oe o na a I momu. I le upua le atua. E te le I alu atu e te tārai. Pe e te alu atu e la unga ina le upua le atua. A wae whai mai. O usoi. Aua le to a tele o tau e whai mā wao. Ina ua tātou I loa e a tili ai o na whaasala ina o I tātou. O rongo winga. Ele o tātou uma o ni whai a onga. Amen. So au ina mō oe I le upu. E te tau I a te oe o na ina mō o le upu. Ai te le I alu atu e la unga le upu. Ai te le I alu atu e whora le upu. Amen. Te ilo. Whaapetai I le tua nei a moto I ao ngā I a te au le upu. Ea wane mea mo ia. Ea foi. E te tau I a te oe mau o na o I le upu o le tua. E te tau o na tātou I loa le a fionga pa ia le tua. A tātou o e tā rai atu le upu o le tua. Ia moni ma wha maoni le mea o loo tātou tā rai atu. O a mea o loo sau te tonu o le fionga pa ia Jesu Kiriso. O le nā. E te tau e ia tātou o na tātou tā rai atu. O lo tātou, o le wha mutu lea a tātou Kirisian o lea o le tuspa ia. A po o le tuspa ia e wha tonu ina o lo wolanga. O le wha mutu po I le wha ngā I le nutu o le solfongu.
O le whaangutu nā o naia o ia a o ai le solfangua i le me whai. Ma le taimi e alu ai, ma le taimi e alu i le anga vale, ma le tamatau, ma le taimi e tā ofi ai. A le ai fo ila se tangata. A le ai fo ila se tangata e whaatontonunga ma whaonga ina le apoi. Le whaangutu o le solfanua. E re mi ngoi di solfanua. E re ai fo i se ao ngā. O le whaangutu. E re se ao ngā. Le winga lau tara. O le tuspa ia. O le tātou whaangutu lea. E whai e whao ngā e whaatonu ina ai o tātou tangata. O tātou o langa. Ina ia tātou tū mau i le tua. Ina ia tātou wha maoni i le tua. Ma tātou wha maoni i le wholofolanga o lunga upu. Amen. O ai la le wha ngā ina le whaangutu lea. O le tuspa ia. O oe ma. Amen. O oe la ma o le whaatusa tā ua o tā ua o lo te e lunga so whanua. Amen. A ele whaonga ina la le ngutu, a le whaonga ina la le whaangutu lea o le tuspa ia. Nga le kātia i lunga le laulau. E le se ngā. Amen. E le se ngā. Nga le kātia mai o le whionga kuspa ia le whionga pa ia le atua i tu tonu o lo whale i lunga o le laulau e le ai mlava ma se me te whaia. E whai iai. Le ai sau su e atu. Ele ai sau nganga po ingale te fia i loa a tili upo le atua. Ya. Ele sia nga. Ele sia nga. E pei lava la o solfonua. O solfonua. Ale au noa male whaangutu lea. Ele ngai oi le solfonua. Ele i loa solfonua alu kamakau alu le anga vale. Mau aloka ko le me foi ngale wa ele te mi alu le solfonua ele si whaangutu. E alu a whaasauea. E whaasauea ele i loa solfonua le me alu ai. Ta on sola e se solfonua. Nga le alua e mako i le i loa e o fo ila i a tātou mo tātou o langa. A le ai le whaangutu le i o tātou tangata. O lea, o le tispa ia. A le ai i loa, a le i loa. E te sau wea i lunga o te penga whailangi. E te sau wea e la unga, e la unga le upo le li i tono le malu o le tua. Tusa o rai te ai, e matua e le i loa o mea nai whai. Amen. So e te tau ia i tātou, o na tātou o ina le tuspa ia o le atua. Amen. Study the Bible of God. Word the truth and nothing but the truth. E maua mai le awhionga pa ia o le atua. Aua ne e whaapopoa, aua fo ina e te o sea, mea o lo i te tonu le tuspa ia. O le au ngana. Mai le whaila au ngani. Mai le whaila au ngani. Aua na o le upu ma le ngutu. Aua na o le upu ma le ngutu. Whaatino. Whaatino. Whai fo ua, ngi fo i vai kemi, o kele kako ngi vai kemi fo i me ngā le resolution. Whamoni mori. Te aua ngari kaukala. Aua ngari whai ai le, aua ngari tautala ai le whaatino. Amen. E sau fo i la ua e whaapela e sau e awelo wola i le tua. Aua na le whangasau. Aua na le whangasau se ai mai tangata o e ua. Ua awelo o suilo o langa o e sau i le tua. E a whai e te sau e whai mai o e ua e sau e awelo o langa i le tua. Ai e te le, e te le o whamauni e lau tala ma no sau e awelo o la i le tua. Ia e mai maur teimu. Amen. Se a sau i le li, ima to a sau i le li. Amen. A e loto fo i alu, whaili mea lau lang, mako i alu i whaili mea lau lang. Aua ne i e tūlisi vai, i tūlisi vai o.
tau ana tasi le me te tū vai lua. Ia. Nā lai whai mai. Ia te tau ona o ina tātou. Ia tau ona o ina tātou pei o le sofonu. O, ai te lo. O mea fo i o mea le sofonu. Po le ale ma mafa o mea te tu ua i lunga sofonu. Amen. Po le ale ma mafa o avenga te tu ua i lunga sofonu. Po le hafo ile ma mafa o lo tangata. Po le hafo ile ma mafa ngai i lunga sofonu. Ile kai vai ile alu sofonu. Pe ke fai mai ke ongo spu fia paunga. E oso i lunga kamanga. E peia ngare kasi paunga. Peia o ngare kasi paunga ngai sofonu. E whapena fo i lani ngā luenga le tu. Amen. Po le ate whai mai o le tele o mea, o a tele o whapita uri i ate oi. O a mea le oranga e o mai i ate oi. E le tai o na te a i le malosi o le tua i ate oi. I le whaingo o lo oranga. E whatu o tua i le tua. Yeah. I le ise me whaingata i le tua. Awane i o tātou whaavai. O ali tele me o whaingalu whaapita uli o ranga i o mai ate oi. O le ale ma mafa o mei tutupu i lo oranga. Awane i ngalo i ate oi. O le atua le tātou te au aunai. O le atua na te whaia me uma. O le atua na te avesea whaingata ama popo ngā roo i ate oi. Amen. O le ia pei tātou ia o wina tātou i le upo le atua. Ia oe malo oe study i le tuspai. E telo. O le tele o lo study i le tuspai. Tele o lo whaita wina o le tuspai. O le lata mai fo ili nā o le atua ia oe. Ma le tele fo ili nā o lo wiloa o le atua. Ma le alofa o le atua. Ma le whaanga le lei o le atua. Ma le whaamamianga le atua ia tātou. A vea le tusipa i o le atua e whai ma whaamutu o tātou oranga. Amen. Yeah. Saurora ia le point longa dua yeah. O le va. Yeah. O le va. E sau le whai upo e. Whai upo e wha. Whai mai wha o te mai fo. I va. E ui lava ona te tele ma wha lea i matangi te tele. E li ua i le foe uli i titi lava i le mea e manao i ai le tautai. E sao le leia. E sao le leia. Po le a le sou o le sami. Po le a le sou o le sami. E te wa ai. Po le a fo i le malosi me le matani. E ke wa ai e le fo uli o le paska mai fo uli ya. A ka fika ko ila i wa kele. Wa cruise boat. Wana cruise line boat. Le ko ke o ka pa wa ima. Pe o wa fa ngoka pe. Nka mai fo uli a fa pe. Ai ola se ba. Po le ala le malosi o se vili po le malosi o le matangi po le sou o le sam. A manga o ale kai le kapkingi o le waa. E ave le waa le kule. E alu lua ia le waa. Po le ale malosi o se vili ma le sou o le sam. E alu lua ia. Tole. Kai whapenga le lea o kako o ranga. Po le ale tele o whapita uli o mai a tato. Po le ale tele o whaingata. Ua toea ua tau ai malo vai. O wane ingalo ia te oe. O lo tau taile atua i lunga i lau ba. Amen. Amen. O lo tau taile atua lo whainga malanga i lunga o lau ba. Aua e te masarsalo i le atua. Amen.
O ai le kapteni, a vea le atua e whai ma kapteni o la wa. Po le ala le sau o le o langa ni. Po le ala le tele o mawhatianga ma le maa losi o sau office o sa vili. E tau whai wha le petia a lo mawhatanga ma le atu. O tala e whai mai whafu. O winga o tangata e whai mai i ate oe. Awane i ngalo i ate oe. O lo kapteni le atua i la wa. O fea fo i ala le mea e mga o le atua e ave ei oe. Pe sou, pe le sou, pe sa vili pe le sou. E ta i ai le atua lo whainga malanga le mea na o le atua. Amen. Ia a ta uro le wa. Ia. E le tala na e mai e lo le tau tai poto i te mi. Te mi sa o i whainga ta. Te mi o sou sou. Le maa ngai o na paupunga. E loa le tau tai poto. E le te mi. Lo fatu so. God bless you. Kionga. Kionga. O mangia tule tu e le sunga le a. O mangia le tu e ne fia te o le uso. Happy New Year, brother. Ea fo. O le na e loa le tau tai poto. Temi o le sabili. Temi o matang. Temi o le sou o le wasa. Amen. O le na fo. E loa ai lo au e loa ai o oe o le tangata poto. E loa ai o oe o le tangata ua e wha maoni i le atua. E loa ai oe le tangata ua avelo ora mo Yesu ke viso. E loa ai oe tangata, e loa ai oe i lo o langa o sui me umai te whai. I le temi e mai whawhita uri i a te oe. Amen. O tātou, e whaolaina. E o le temi e la vea i se mea. Po se tala, po ni whamatalanga. Po o lea lama le toli. I whea koe ke i a wea kungala wa kuku mai lalo la awa. Ke i a la wa kuku mai lalo la awa. Ma wha au mumu mai lalo la awa. Ma kwa ika. Ma kwa ingalo ale kua. Ma kwa ingalo ale tua. A leo ngā foi. A wha ika ko ka male a inga le tina le a tol. Ke wa kule alo ki ngā sole Kwa wha ali ia. A leo ngā foi pe wa ki ngā le fingalo le tina le a inga ono o wele tama. Sole. Ma kwa ingalo ale kua pea o mele. Awani e o tātou whiwhiwhi te mi o mai whawhita uli. Awani o tātou whiwhiwhi te mi sau ele wasa. Awani o tātou whiwhiwhi te mi angi mai ele matang. A whai e te au auna i le tua, te loe. E te au auna lo i le tua. Te wa ai oi, i le wha maoni o lourotu. Ma ua e matau i le tua. E ke loe. E ke re koe whiwhi ai se mea. Nau kala man mong. E ke saulo i le ri i mare wha maoni. E ke re kai e koe whiwhi se mea. Le winga la kala. O a me o mai le o langani. O a whawhita uli mai e o mai i ate oi. Wa e i loa hendo. Ai sea. O ngā fo i ua mau tū, mau a lea nganga o lea tua, ma lo alofa i lea tua, ma lo au auna i lea tua. Se pe tele me akalaka kai a oi, wa eri koe whiwhi ai. Ma kwa i kō a lo loko. Wa fo ingi mea mata ngā sa e whaia. Wa mea mata ngā sa e whaia i le vai taimi a o e le tuina naunga o le orang. Wa eri tui whiwhi ai. Ia wa e o mai atangata. E o mai atangata ma tui ula mai mea sa e whaia.
o le mea moni ana. E ai mai lo tangata ua o sui lo o langa. Ua e sau e ave lo ola i le atua. Ua e sau e tā lai lo na fionga. Ua e sau e tā lai le lei o Yesu ke ai la oe. Le o mai o kala la o mai la sau ia o kilo. I le ai ia ma se ngā mea e down ai oe. Aisea, e fo i le ua e au na i le atua. Le ua e au na i le atua e whai makapeteni o lo waka. A le ua e avea le atua e whai makapeteni nunga o lo waka. So po le ala le tele o le, po le ala le tele, le sou o le sami. Po le a fo i la le tele o matangi angi mai i lau fo launga. Aua ne i ngalo ia te oe ua e loa i lo loto. O le atua o lo tautai i lo whainga malanga. O lo avea le atua e whai makapeteni o lo waka. Amen. Toia, aua ni o tātou whewhewhi. Te a sau a o mai pōpua ngā mawhainga tāo leo langa. E a o mai fo i le whai mai o a inga o uso a. Ia te oe. Se aka iai. Aka iai. Aka iai. Aka iai ma whai loa tuai. O le atua le te au nai. O le atua e te lelo nā lofa. O le atua na te whawai atu ia te oe le toa o le loto. E te le mai se mea. Amen. Amelia. O te atu te whewhewhi. A ho ia na ua avea Yesu e whai mau captain. A iei ho i Yesu i tono roa. Awa te whewhi. Awa te whewhi se mea. Awa te whewhi se mea o lo o iei Yesu i te tono roa. Ia, se i tu e atu ale tu sila. Amen. Ia le tu. Awa te whewhi. Awa te whewhi lo o iei le tu. Lo o iei le anganga o le tu. I te tono roa. Wewa ai le tala ia Yesu malo na auso. Ina ua. O uma whaile na fwoi. O fwoi maile na o le atua o Yesu ke visoma. Malona au so o mai lunga le maunga. Ia o mai rola ia o lunga. O lunga le vai. O roi lunga le vai. O le vai. So, angi mai rola makang. Ia. Angi mai le makang. Ia. Mako i whewhewhe au so o Yesu le maa losi o le makang. E whai o le maa losi o le makang. A le au mai fo i wā. Koe ki kia kumu le waa i sao. A lai mo Yesu. Lai mo Yesu le tau muli o le waa. E te iloa. A e tanu nei a tatu wha alongo nei le tala. E tatu te wha apea. Sia me po sia sempre se o pleare meo e la tu te whewhewhe. Alo i e Yesu. Le ia Yesu, e te mea o mai mana tu wha apea. Anga o iai, kere ke kai au whewhe o ngā le ia Yesu. Ai ke loa o ere mea mungi. E kangu ngai la, e ku o mai la, i le kaimi mawhawhau mai la, le kaimi. A lai lai ke aru le ba. A lai ia Yesu. Po le a le ia Yesu kongu loa. A o anga e wa ai aku ola se ngā lula e sau. Le wai kala mani moni ia. E o ia ke ore whewhi. E ke kangu apa whangu Yesu po le mea au so o le mwhai. A whape a e whape ngai mai a e whai mai la e ke le whewhi. Kusa pe e iu loa ia Yesu o e au ona. Ia. Ia karusi e ia e mo. Ia wale mea mo ia po le a le vai. Pea e kangu ngai whika ho inga le ia ia. Iuwhe mei ua whewhewhe lau so. Whewhewhe lau so. Onga ua e kua maa losi ma le maka. Ala i kongo le wa ale ali i wha aola. O lea na te pule i mea uma.
Nā lai whai mai e le mākai o wha. Mākai o wha, au lona whai pue lofuru iwa. Oi kolu iwa whai pue, mare whai pue fast food whai mai. Ona tūlai lea o ia mana vavao i le matangi. Ua petalai atu fo'i i le vai. Whaalolongo ia, i nā malu ia. Ona mate lea o le matangi. I le ua matua malu. Ona petalai atu lea o ia te ilato. Sia ele mea tau te fefefe ai whapea. Sia ele mea tau te le whaatua tua mai. Amen. A vea Yesu e whai matap tengi o lo wa. Amen. A whai wa ia Yesu i lo wola. Aua ene e tui popole a se me tasi sau i atu e. Aua ne e popole. Whaatua pea i a Yesu ki wiso. Whaatua i a Yesu ki wiso o lo o ia Yesu i tonu lo wa. Amen. Aua e te whaavai vai. Aua e te whaavai vai. Whai tau lau tuspa i aso. Te lo lau tala sawa, lau tala male mo ia. Te lo o ea, te lelo whai tau le tuspa i o le tele, te le fo i nao lo wiloa, male na tala tonga i o le tua i atu. E te whaalongo ina fo i le whaamanuianga le tua i lau su inga, i le fionga pa ia le tua pe e to anga. A vea ni nei tau sanga fo. A vea ni nei tau sanga fo. E whapena ona a matai ona e tonga whai tau le tuspa i o le tua. O mea umai o mai o tātou ola. O mea fo i o lo te tupu i te tonu o tātou aina. O mea fo i o lo te tupu i tonu o le malo. O lo o iei umai te tonu le awhionga pa ia le tō. Amen. A tele fo i lo le tuspa ia. Aua ne e suia mea o le tuspa ia pe. Aua fo i bobo i lo e poto le tuspa ia. Whamule mule. Ia. Aua sona whaia. A moni mau. A tā lai. I mea lo sau tuspa ia. Ia bi ia le tua o lea. Ia. A vea Yesu ki wiso e whai makapteni tonu lo wa. Vea Yesu ki wiso e whai makapteni tonu lo wa. Ia ono o mai la i le manatu muni muki. Ia. O le lau whaiwa. Ia. Ke lo e me lo lau whaiwa. So. Ia fo ia wha kusengi me lo lau whaiwa i ma ai. So no. Wal mene o lau whaiwa. E mawhai o na whasi o te ilo loto. E mawhai e le lau whaiwa o na whasi o te le loto o le stamata. E mawhai fo i le lau whaiwa o na whasi o te le fia o le tangata. Se te watu ar tusi whai taure o mō. Ia le mero. Sa i mea wha moni mori. Whai mai le. Whai upo e lima. Mai. E wha apea fo i le lau whaiwa. O le mea i titile. A ua lafo upo wha asausili. Wha auto. O le afi i titi e mu ai le vao la au e te tele. E ipo ono. O le lau whaiwa o le afi lea. O le wha upenga o a mi o le anga. Ua tu uina i o tātou i tu tino. O lo o le anga ai le tino uma. Ua wha mu uina ai le o langa nei uma lava.
ua fa'amumu fo'i lenā mai kena. Ko ai la le malosi o laulau fai. E whā singa scary. E le makoa I very dangerous. O le mea, o le laulau fai, le ufai mai la fionga pa ia o le atua. O le laulau fai, o le mea tu, titi lea o le tu tino o le tangata. Ai mawhai e le laulau fai, lea o na wha amuina le lau ele. Lea wha amuina le. Te wau, mala au te tele. No ngā ka ulo le wau, mala au ke. No ngā le wha akusa ia. Le lalo rangi, tangata, matangata tele ma mea umoi lo le lalo rangi. E mawhai e laulau fai wa lea ona wha amutia. Pe le taimi sa o moni maua toi fo I leo langa sa o iai momo. Ia, ona o leo o tātou tara noi le laulau fai. Te lo o le memo, o le laulau fai wa sa ia. Wa wale to wa loe to maua e au le laulau fai wa le. O le laulau fai wa le wa ia o le taimi. Na o le fionga pa ia ma le anganga pa ia o le tuai. Sau I whafo le ngutu le. Ia. E peo na o muli mau se taimi te. E itanga te sa whapena sa mawhati o lato loto. Makua I mawhakia I'm talking about pe. I o uwha matalanga sa sau whafo I la ngutu. Po tala na whai sau I la ulolo whaiwa. Sa ili nā taimi sa li sa wha ngā hina I ti apolo. Sa wha pungi sa li ti apolo lo umawhauwhau. Molo uloto. I upu I o te sa o wha ti ngā I lea uso. Ia mai ia te leo tangata. I reina tō tasi. O mwako kelea. Ma lo u leilo. Sorry. E whai asinga ona o tala sa o whai ama. Ono I lungo le fia marosi. Lungo le fia kama huinga le fia kama e. Ia wālu ai lo matala I le te tau ia te au ona whai. E whai o tala le te tau. A le pala wale I o le makoa I sao sao. Ke loe. Ngā waikai. A ui lor ka ngaka E whai ngō fie lau ka nama le moni. A ui ka ngaka hui ngale o ke loe. E whai ngō fie o ngā o whai ai se winga. Winga le mi ngā winga le whai ngō fie o ngā. O e lori. O ngā le mai maua le se taimi whai. Ai whasi upu. A o upu vo I lai whasi. O upu ai ngaka I upu. Amen. O le mele. Ke whaapetai ia I le tua. Ona o lona suinga o lo uolang. Ua sui e lau lau whaiwa lea. Sui e ma me sau whapo lau lau whaiwa lea mani ngutule. Amen. An mea moia. Ana I a lea I lea lofa lea o le tua. E lua me o leo langa o pāwa peanga le te sau I le tua. Peanga le koe salamo sau I le tua. Alo o le whare pui pui. O le kuunga mau. Mea mongi ma le wha mauni na. Ia, e te loa nei tangata. Talamonia. Tasti ale te mina o ele o langa I tonu whare pui pui. One time. E gero.
ma sui e la o na sui e ia o le taimina o na ua o mau i tu tono o le pui pui. O le mea mani, na o sau fa na o sui e. O te le i sui la fa pe o sui la o langa. A o sui le whaingo ai kia o ke alo i ma leo leo. Mea mongi ma le wha mao. E o mai la le taimi ai le o te le i toi fo i mai le. I le i toi o se whare pui pui e sea. Ma kua i pō ko ka maro e plan le kai mi sola i ma leo leo. O le ma kua i poko ke lo e wa fiangi me ngo o e lola. E kupu lo se whaala we lawe ni ia uo. O ke kangu ku ule los fumi nguke. Ahe. O ke babe alu ese. That was my plan every time. 25 minutes ahead to take off before the police get there. Kero ele kele o kai mi kupu e mako bebes. E wa ai ngā aro tinoa. E uma rona whaile mea wa umale e pole. Aere i uma le misa o lae wawa wa le wanga ule ai. Lufu 5 minute na. Aiki. E whainga le whai mataimi o te babe alu ese. Se longa wa ai atu whainga le wa okei wa, you know, wa hanto e au friend mo mea penga. O le lufu minute la nga. Ia, po au ese. Kusara okay o i lisi mea. Ai vili a ko, so le o whewei. O le ua loka ai mai mai. O le o langa ngā sei ai. Ia e whaktai le tua ia. O matuna vai taimi o le anga ia ma pongsa. Ia e peo na tātou tala noa no le laulau whaiwa. Ia o le laulau whaiwa. Ia whai titi. Tātou whai titi i tātou tala e whai tangata. Ona e apoi. O tātou whamatalanga e whai le teimi e ita i o tātou roto. Ia, e mawhatia e le whina ngalu ma le roto o le tangata. A whai fo i o tātou ne o tangata whaora ina ua. A bea tātou ma tangata o le tua. I le te tau ia i tātou ana tātou mo se loto i tama whai e mai e mawhamatalanga i le te tau ona tātou lafo ina i tangata. Not only people. O tangata fo i o rou ai. Po o rou toa o lua, po o rau. E le te tau ia te oe tangata whaoraina. Ona toi talafo, ni upu, ma ta ngā ma ni upu, ti ngā i whina ngaro maloto o tangata. Amen. A whai o tātou a bea ma tangata keusiano. Nā o mea le lei e o mai whafo i o tātou mutu. Amen. O nā o le atua ma Yesu. Ma le lei o Yesu ke wiso. I te tau ona sau i whafo sui fonga. A wale mea moi. O mea le anga uma sau i whafo sui i lau motu. Le lau lau whai. O mea o le ti apolo. A whai le anga e whaingale o lo o e iai pe le laro rang. O mea uma te tau tala ai. E mawhatia ai le stanga te aune i ngalo ia te oe. O nau wha tau tala ina oe le ti apolo. Amen. Ia awala. Ia awane i manu malo ti apolo ia te oe a oe ita. A e ita mofo i laro a e whanonga o tua kau. Popunga mai lolo ko hoi ngale wa makanga papo mai kong. Ma nawa i te tonu, ma nawa i whafo, ma te pōni au mata, ma e musu musu i rea nganga o lea tua. E peso swani mai ia te oe. Amen. So, e te tahura ia tātou a, o na tātou.
ya. So aua ne'i maua lo le loto ita, ya. Lafo lo whamtalanga i le te tau ia te oe ona e tau talai. Ia aua ne'i mapatia se loto se tangata ia te oe. Amen. Tātou kangata ke usiano, po le a le whai me o le lalolangi ia te oe. Amen. Aua ne'i e pa wai. Amen. Aua ne e itai. Aua ne i manu malo le fili ia te oe. Amen. Tātou i e mana tua o le taua le tātou te taua le taua whaaleanganga. O le sau o le ti a polo le sau ai. E matua i masau lau. So i aua ne i ti ngā so uso ia te oe i sau whamtalanga. Aua fo i ni tana fo ni o whamtalanga o na ua e ita. Pai mai le pata o te surbaru. A rona pai upo e suiwa. O le tangata ua anga le anga ina e lona uso. E sili o ia o na whainga. E sili o ia o na whainga tā. E whainga tā i le olo. O misa fo'i o uso e tusa ia ma wha mau wha lava o le olo. O le fua o le ngutu o le tangata. E maa ona ai lona manawa. Ma maa ona o ia i mea e tupu mai i ona ngutu. O le oti male ola. O loo i le pule a le laulau whaiwa ia. O e mananao i ai la tau te ai i lona fua. Tōwa. O le laulau whaiwa. E oti e le nganga o le tangata. E oti e fili fia o le tangata. Pe a ia te oele rito o le uroto. Ma abatu ni whamatalanga le le tangata. Tō tātou tangata Kirisian. Po o sos tangata na o ni Christian. Na awa ele uwhapea na o tangata Kirisiano ma tangata. Ne hei o tangata uma. Tangata uma o le lalolang. I aua ne ti ngāse fina ngalo se si ia te oe. Ono o lo wita. Po o lo whaamawalunga. Amen. O le ale o me o le ita ia te oe. Aua ne e vai ai. Amen. Tilo o le whaingatā i o le mea leo le ita. Amen. O le whaingatā i o le ita. Ana whai mai le tala. E sili o le na te pūlea lona loto. Ilo o le na te ea le olo. Amen. Ia aua ni i manu malo le ita ia te oe. Awa o le ita na. E sau wai le upu mai lau whai. E tuu wai lalo se fia o stangata. E tuu lalo i nā ise tangata. Amen. Wa o le lau whai. O le oti. Whai mai. O le oti ma le ola. O loo i le pule o le lau whai. Longo inga. O mea umasau i whafo o lau sui whafo. I longotu. E pule ai lau whai. O lau whaiwa e oti ai le loto o le tangata. O lau whaiwa fui. E ola ai se loto o le tangata. Amen. So e te tau la ia te oe. Na o mea e ola ai le loto. E sau i whafo o lau mutu. Amen. A wā o mea le lei sau i whafo i lau mutu. E ola ai le loto o le tangata. O mea ia e au mai i le atua. A o mea le anga uma e sau i whafo o lau mutu. E mapatia i le loto o le si tangata. Ia. O le ti a polo ni na. Longo inga. Ua manu maa lo le ti a polo ia te oe. O lea. Ia. Ia tātou whai tete. Ia tātou whai tete i o tātou upu e tarafu. Ia tātou whai tete i o tātou manatu. Ia awane i o tātou toe māsau saru. Amen. Tātou mai e awe o tātou ola i a Yesu Kiriso. Mare wha maun. Mare wha tūtua.
Aua fo'i nei e masausalo, o wā o lou masausalo, e whai lea ma mea, ole a ting whaaffaingofia i lo whaiva. Ona talia upo le ti apolo i sau i whafo i lo mutu. Amen. Whaamaoni i le tua. Whaamaoni ina ua avea Yesu avea mo wali i mo whaola. E pau wale tangata e nofo i tutono o lo loto. Na o Yesu Kiriso. O le anganga pa ia lea o Yesu Kiriso. Aua ne e whatanga li ti apolo e ngofo i tutono i ate oe. Aua ho e ne e whatanga lava li ti apolo e sau i lo mafofa. A o le te me sau ai mafau se i ate oe. Pe tuu le suafa pa i o Yesu Kiriso. Ave ese malo mafofa. Tuli le mea e mas e whaingale te tau o na alu e opea. Se oli. A i whaatu muina oe le anganga pa i o le atua. E fe so soani i ate oe. I lausa palinga. O lea. Ia tātou tū mau i le atua ma le wha mauni. Ia avea le atua ma tai o tātou waa. Ia avea Yesu i te tonu e whaima e nofo i te tonu o tātou loto. Ia awane avea o tātou laulau whaiva mum laulau whaiva ti ngā ini se loto po se fina ngalo o se tamā, o se tina, o se uso, o se tuapawhine po o le whanau. Amen. Ia avea fo i le whaangutu o le tuspa ia lea o le atua. E whai ma o inga, whai ma o ao o tātou tangata. E hao o ai ma whaatonu ai ma whaapoto ai tātou. I le whaitau ina o lona tuspa ia. Amen. O lea ia o le tātou whaamalo sile nai i le nei aso. I le nei afiafi. Whaapetai i le atua. Se pa i mea le anganga pa i o le tua, ia. O le upule nā sa wha amanuia i mātou, i le nei aso, ia. I lona au auna, ia. Hanga le lei le tua, ina ia pa pēnā o na wha amatala a tili lona upu le nei a fiafi, i tu tonu o lo loto ma lo fina ngalo, ia. Mawasau teni, ia. Ale whaitau le tusina le tātou tis whaitau le nā o le ia kopo e tō. A o lona whai ipu mua, ma e se ia o i leono. Whai ipu mua se ia o i leono. Ia whapena ona whaalau i te lelo malama i le upu a le teo. Ia ma whai esa usu enga ma stari ai le neiva yaso. Ia a o lau o le upu a malusi nā ma le neia fiafi. E whai lea ma tautai o le tātou savalinga i le neiva yaso. E whai lea ma whaamalo si anga i o tātou loto, mō tātou tangata i le neiva yaso. Ia anga le leile atua i a whapena o nanga lue le upo le atua i lo loto. Ma lo fina ngalo pai i te le italia Yesu. Alu whapena o na avelo wola i le atua. Te lia Yesu e avea mo wali i mo whaola. E manu i ai oe, e manu i ai lo ainga, e manu i ai lo tōrua, e manu i ai fo i malau whanau. Amen. A o le mesi. A o mele wala au o le atua i a te oe, a o loo e tu mau pera i a Yesu Kiriso, e te maua le ola e whaapawau. Amen. A wao na o Yesu lapa, e te sawa i le ola e whaapawau. There's no other way but Jesus Christ. So, if you don't have Jesus in your life, this is the good time to go. Pray and ask Jesus to come in your heart and accept him as your Savior in your life. Amen. Ole ia, ole tātou upule nā i ne fiafi. Ia, momoli atu le whaapetai ma le vi inga i le atua. Ia, ono na upu whauina.
ia awa le whaamanatu ia i tātou, awa fo i o tātou o langa tau mwhai, awa le tātou sawaringa whaalea nganga, lea ia pamanu ia te le lava le atua i lau whaalongolongo, malo i le talia ina fo i o le upo le atua i le nei afiafi, ia bi ia le atua, ia fa tai la i le atua, ia e avehila ne taimi ia e whaamalo atua i le tātou au mai moa i le nei afiafi, whaamanuia tele le atua i a te oi le nei afiafi, ia ina ua whae awanoa, whaawanoa le nei afiafi. Ia i te sau e tātou te whaatasi lunga le tātou Paul Kalama. Ia ma tātou whaalongolongo i lona whionga pa ia ia ai whaatai le atua i mea uma. Whaatai la i le atua. Whaatai la i le atua. Olona ngā leimolo nā lofa. Ia i tātou i le aso ma le aso. Ia ai le tele na wā te tase whaamatalanga. Ai li whaumala le tātou Pokalama nefiafi. Ia ia joe whaamanu ia tu le tausanga fau i mai le tātou Pokalama ia te otou le nefiafi. Ia manuia hoi le neiwa i aso i whi au mga nuenga. Ia wa uma hoi le taimi fia, wa uma hoi le taimi o malolonga. Ia a ole ato e tātou a ngai hoi whi aua pe o na masani ai i ngā ruenga i le nei wa yaso. Ia ile anganga o le atua, wa manu ia te tele le atua i a te oe, ia ma tau a inga, ia le ngata i le whaapitai hoi le whaatanga o le nei Paul Kalama. Sau i te tono o lau whali, i te tono o lau living room, po o lau mukuka, po o lau potu, po o te tono o lau taawale, ia i te whaanongolongo mai ai, ia i le upu whauina le atua, ia o le vi inga whaafo i le atua, ma i atu mau pe ia te ia le vi inga, ia o le ia, vi ia le tua, ia au le atemine, ia o le atu tu atu i lunga le tātou pepa le le mātou pepa le wale mātou mana onga fo i lo mātou e kālesia, le mātou pledge, ia. Wala au atu i tātou pāanga, whaamole mole, share le tātou Paul Kalama, ia share atu ai ma le tātou wafo, ma le tātou pepa na, e fo inga le, e la fo mai e ilo fo wai, po o sau fe sosoan. Ia wafo i se whalitapua i se o mātou e kālesia. Wala au atu ai ma le whaaloalo i o tātou a inga uma, mo tātou wō, tātou o e māsani, ia, mo wō fo i o tātou wō, ia, talo atu ma le whaaloalo, mo ia sau fe sosoani, ia wafo i le mana onga se o mātou e kālesia. Amen. Ia a wafo i se mātou whale tāpuai. Ia ona ole a mātou mu ese ma le whale sa o loo mātou whai e ilo mātou tāpua inga i le nei waitami. Ona ua uma ona whaatawina se tasi fo i e kālesia kōlea. Le nei whanua po le whale sa fo i o loo mātou rantinga. Ia a wale nei waitami. Ia e tolu la masinga le o le masina nei o yang wali maki a pelila lo le aso tau se fulu. O le aso le nae whaangata i le mātou pledge. O le aso hoi le nā e mātou aso muli muli le nā i le whalisa o lo o mātou tapua i ei ni. O le alai ma e talo atua ila u Paul Kalama. I le nei afi. Mo o mia ilo fiso soan. O le a lava sau fiso soani e te fia whaamanuia i lo mātou ngāruenga. Ia. E whaapitai atu le Paul Kalama i ate oi. E pū le lava oi. E le tau ana wina. A pai ua ngalue atu le anganga o le atua i ate oi. E ala mai le tātou Paul Kalama i te fia fiso soani ai le mātou ngāruenga. Ia. Ia whapena ana alofa le atua ia whaamanuia tele i ate oi. I lau whaamanuianga ma lau whaai si o mātou e kālesia.
ia e pule lava oe i sau fesoasoani ia e pule foi oe i mea ia tolu po le Venmo ia po le Zelle ia po le Cash App e mawhai anga e kaunga scan le i lunga le kako video e whai anga e kaunga scan le barcode nga i lunga i lau ke phone i lunga le TV po le alawa le mena te matam e whai anga e kaunga scan ia ai fo ina le ole ia e fo i le vi inga ma le whaatai i le tua ia i lau fesoasoani ia ua fo i le mana onga si o mato e kalisia ia lafo fo i lau tupe whamone o le ala wale mea nai tau lafo e mpai ana i tau nei tu o i lunga pai e whai loa fo i ngale le mato whai lau tusi o oe o le pa anga o le polkalama o le Jesus is the answer o e whai whaamanuianga fo i lau fisosoani tu tonu lau mato e kalisia ia ma le numera o lau numera la mato e tu atu i lunga ia e ki tax mai ai pe te vidi mai ai ma whai loa mai lau suafa ma whai loa mai o sa e whaamanuia i lau mato e kalisia e ala i lau hoa ia ona o whai atu lea ona whai loa atu la i o i lunga o le tātou pokalama ia ma avatu e sia nganga whaafitai ia te oe o lea ia ia whaamanuia te le ale tua ia te oe i lau ngā luenga e le ngata o lau ngā luenga ia e mase lau a inga mase au whanau mase au tō rua ia malo tō e kālesia ia o fuai lawa o lo o maua mai ni neipol kalama i si taimi whaamole mole ia o mo mia se fesoasoani ia la i se leni ia a wako i le mātou mana onga si o mātou e kālesia ia a wā se whale tā puai molo mātou e kālesia mātou te tā puai e le tua ia au auna i le tua awane i ngalo ia te oi o le tua le tātou te au auna i o le tua alofa o le tua whaamaoni o le tua e waai le loto o le tangata i whaamanuia fu i le tua i le tangata o le awane e masalo i whaamanuianga le tua ia te oe ona o lau fesoasoani ma e alofa i le tua i lona ngā luenga lona whiau ma lona ngā luenga o le ia o le tātou pepalina mole ia scan se barcode ngai kolu o po le ala le barcode ngai kolu o ngai a oe po le Venmo po le Zelle po le cash e mo fai anga e kangu scan i lunga o le temi nei i lunga lau TV ia pea o le temi o le ala fo mai eilu lau tupe o le ia pa mani tele lava le tua ia te oe ia i lau fesoasoani ia o le numera na o le numera na e fo inga le tax mai ai mo fai lo mai lo sua ia pea umo on la fo lo tupe ia e fai to se fa manianga lo polkalama ia te oe i lunga o le tātou polkalama ia ai vi ia le tua ia Tartonu ia o le tātou polkalama le nā i le nei fiafi. Ia o le isitaimi o le tātou polkalama ia o le astofi pe i ona masani ai. Ia o le astofi lona i tula iwa whaamalili atu ona o le tuai o le temi a matai le tātou polkalama. Ona o le temi e fua le temi o te mānawa ai. Pe o le ala lea ua e a matai le tātou polkalama i leiwa. Ia pe tuai pe wawe a le temi a matai. O le alawa le temi e a matai le tātou polkalama. E te tari tonu. O lo o iai ai se tua le lalorangi o lo o tuai o lātou temi. E mawhai ona matamata le temi na tungo tātou polkalama. Ele ngata i lea, ia o tātou wō i o atu le nā temi o lai ala. Ia e whai au na matamata le nā temi pe ono whai atu. Ia o le nei polkalama peto tasi peto o lua e matamata mai. Ia o lo o iai le tua i le mea nei. Ia
Paul me ia watu le upo Yesu Keriso ia e whaamanuia ia te oe ina ia whapena ona Yesu sosoani le upo le tua ia te oe I teimi whainga tā o lea ia o le tātou tofi ia e mataina le tula hiwa ia o le aso tona ia o le aso tona ila ia o le tātou pokalama pei o le masani ia i le aso tona ia o le aso tona ia o te taritonu ia ua taritonu na oa whailo atu te upo iwa taritonu o le ape sosoani me fu ni tina o le aingo ia i le pokalama fu I ma te wa alua ia i le aso tona ia pe a o atua I le ola ma le manosi ia o sino tātou polfolanga na le tātou pokalama I le neiva yaso ia manuia tele ni neiva yaso I fe au ma ngā luenga I ngata I leo to tono a inga I fe au masani ia whapena ona whaamanuia le atua ia te oe le neiva yaso te talo I le atua ia maua pe o tau le ola ma le manosi e le ngata I le o rona pui puinga ia te oe maau I le neiva yaso ia whaamanuia tele atu le atua ia te oe le tātou pāanga I lungo le tātou pokalama I le neia fiafi ia a le I whaumala le tātou pokalama I le neiva yaso le neia fiafi ia o le ufa iloa me le matua ia wane I ngalo le boss ia o lea ia e whaamanuia atu le pokalama o le Jesus is the answer I le matua boss ia fina ai fina whaamanuia tele le atua ia te oe it was so good to see you today I was so happy that we talked today whaafetai ia fina ia whaamanuia le atua ia te oe fina po wa ia te pe ia te oe le ola ma le malosi o le tino ia maua e oe whaamanianga au mai I le atua ia te oe le tofine e a vea fo I oe le tofine e whai malu I tau ia I mātou nei o loo maua le malosi e fo I nga le mātou te au na ai I le atua amen ia wale mea mo to tele oe o loo maua le malosi o loo maua le malosi tu tino uma o le tino e matoa I whaavai e tautua mga lue le ngā luenga le tua wa tari tonu lo uanganga ana malosi oe le tofini oe le pas ia tari tonu matoa I whaonga e le tua oe e wate tari o le fo e whaonga e le tua oe le taimine I avea oe ma prayer warriors o le tatu I kalesia ele ngata I leo le tatu poklama o lea tofine whaamania te le lava le atua ia te oe fina whaapetai mo talo sanga mana tua atu pea foi oe I talo sanga I api uma I le mātou a inga ele ngata foi lea o le polkalama lea tofine I love you fina we love you God bless you see you next week Sunday I le suafo o Yesu whaamanuia le tua ia te oe le tofine ea o le nā o le tātou polkalama le nā I le neia fiafi e te avea le nei taimi ia o te whaapetai atu ai ia le au auna e taritono o lo e matamata mai le nei taimi I lau sunga ia whaapetai lava whalitua ia whaapetai tangi ia vi ia le tua whamanuia fo I le tua ia te oe le whalitua I whapenana ia I le anga leima le rofo le tua ia te oe le ola ma le malosi ia whamanuia tele le neiva yaso te tātu petoui ia I se aso I luma pea o atua I le ola ma le malosi mai le tua ia vi ia le tua ia peo no whai atu ia atu e reani ni taimi te whaapelo whaapetai atu ai le uso au auna ia tala lei te tono olo e matamata mai le nei taimi ia ia tari tono ole a tu e tātou te le tu e pelo ai ono o le pisi fo I fi au manga luenga ia
te li watu whainga malanga i le newa ia so i Samoa. Ia e toi momoli atu alo whaanga o le upo o le pokalama o le Jesus is the answer ia te oe le tama. Ia whaamanuia te le lava le atua ia te oe. Ia pui pui i lau whainga malanga. Le ngata i lea whapeo se le uso po le tama po. O le ia sosa i te o le alua toi whainga malanga atu Samoa. Ia i ai le anganga ma le pui puinga le anganga o le atua i lua whainga malanga. I toi fo i atu i whanua o lo whaatali mai a inga. Ia awale toi fo i atu. Ia whaamanu ia te le lava le atua. Ia si la fia i le atua mea uma. Le uso po tama. Ia o uma na tua tu fo i se ta uma na ta tala noa me ta whaato wha me ta lofa Ia au te tari tonu o lo o whai aso le atua. Sau se taimi to e tātou wheloa, ia, o lo o awa noa pea o i lungo le tātou pokalama. Ia, sau po e se taimi, ia, e mwhai te au auna mai ei Samoa, i lungo le tātou pokalama. Ia, sau se taimi to e tātara noa. Ia whamanuia tele ale atua ia te o le tama. Momoli atu o lo whaanga o lau pokalama Jesus is the answer. I le whale tua, pea i te nuu i Samoa ma le manuia. Moli atu ai lo mana tua atu pe le pokalama ma le aina ngei ia i le falitua i talosanga ia e molia i le aso ma le aso ole ia whamanuia le atua ia te oe le tama ia whamanuia fo i lau au nei lo to e kalisia pea e te fo i Samoa ia alofa atu fo i le to le sunga le whawhengainga ia ma le falitua ia ma lo to e kalisia ia moli atua ia lo whaanga o le Jesus is the answer. Ia ma le tausanga fou i le tō e kalisia. O lea, ia o le tātou polkalama le nā le ne fiapi. Whaapetai te le lava le nofo talo whaamole moli le tātou paanga le tātou polkalama. E mo o mia, I need your prayer. E mo o mia e lo nei tangata lo au auna whaatau wa ai le unga le tātou polkalama. Lo te talo mo au. Mo lo uto o lua, ia a wā le polkalama. O le polkalama nei, o lo wha ngā ine ma ua mo lo uto o lua. E whai ma, tāla i atuai le tala le ima le upu, ia Jesu Kiriso. O le mātou whinga ho i lea, le mātou e kalisia, o a bea ma ua ma tang a inga tāla, ia o le nganga ho i le nā o le tātou polkalama. Ia o le tāla i o le whina ngalo o le atua. O lea, e mo o mia lo te talo mo a o mo lo tuarua. Ia a wafo i le ma au auna i lunga o le tātou pokalama. Ia a wafo i le whaasoa ina o le upu o le tua. Mana tua mai ei lau pokalama i lau te talo. Ina ia whapenana, ia i le mana mari wha unga le anganga o le tua. Ia i ma ua. Ia ma le pokalama. Ia, a iei fo i se fia au auna i le atua. Pe iei fo i se fia e whainga le whaanga ina le ola i tāla i le tala lei i a Jesu Kiriso. So se o te tono lo mātou e kalesia. Ia, o nawa i lunga lau telefoni e te vidi mai ai. A e fia so swani le upo o le atua. Pe e te fia sau i lunga o le tātou pokalama tāte whaasoa i le upo o le atua. Bili mai ma wha ailoa mai, e ta tala atu pea lea manoa. So seisi lawa o le tātou au, le tātou e kalesia. Tātou te ngā lulue whaatasi, ia. Tātou folfola le upo le atua. Ia a iei fo i nisi e fia whaasoa. Le upo le atua. Nisi o a inga, o tangata umo le tino o Jesu ke viso e te fia whaasoa i le atua. Ia, o lau telefoni nai te vini mai ei. Tātou tala noa. Ma e moni mau fo, pe te fia moni mau fo i le mea sa o i lo olanga. E ma whai lava ona au maia o i lunga tātou pokalama. A o le mea fia whai lo atu. Ai te rei vini mai. O le nei pokalama. E le fola i nā i sau taritonunga.
po sau ekalesia po sau ekalesia o le porkalama lenei o po sau lotu no e lē taʻutaʻua ai e lē talaʻina ai po le a le talitonuga gai te iai po le a le mea nai te iloa po o ai le tapuaʻiga e moʻi po o ai le ekalesia po le lotu e saʻo leai o le porkalama lenei e fa'asāina ai mea faapena o le porkalama nei na o le fionga lava o le atua. Ua na o Iesu lava ma le anganga pa ia o le atua. E tala i lunga le porkalama lea. Amen. O le anganga le na o le porkalama nei. A fai e te tari tonu ia Iesu ke viso, e te tari tonu i le tamā o le o le atua o le tamā, o le atua o le alo, o le atua o le anganga pa ia. Ia. O le porkalama na. A whape te fia sau, te vili mai e te fia tau mawhai e whainga e whai loa lau mana onga whape o lau o karikohunga lea e lotu no e whaasai nai. E whaasai le nei porkalama o na whaini. Me o ni whapeongi te vili mai e fia whaisau ki pei i lunga lau porkalama. Wha mole atu ia e le tali ai le porkalama le nei. O le porkalama le nei ua na o Iesu ke riso. E whaatanga ina i lunga porkalama le nei. O upu o whaamalosi umafoi. E sau le anganga o le atua. Ma Iesu ke riso. E whaatanga ina i lunga porkalama le nei. A whaila e te taritonu ia Iesu ia. O le porkalama le nei mo oe. Ea o se whaasisilanga na a pe te fia au auna. Ni tato kulanga tato e kalesia. Ia eise se fia pe soani. E whainga le fia toine ma tala inga. I lunga o te pena whaila. Let me know. Call me and let me know wha mole mole. E mawhai ina au mai o i lunga tato portalanga. Ia tato ngā lue whaatasi. Tātou te tāla i le anga le lei ma le alofa o Iesu ke viso. O au le taimi nei ua lata le pio mai o Iesu ke viso. Wa te tau o na tātou ua i tāla i lungo te pe. O au le mea vape lea. O le aikia vape lea o le tāla i atu o le upo o le atua. O lungo te penga whailangi. Amen. E i loa umai le lalo langi atoa. Le upo le atua i lungo te penga whaila. Tu se o le mele e sanga o neipa e vai teimia. O neipa ma me alo e lau tala inga teimina e loa. A lea o ngā le te penga whailangi i vai teimini. E ile teimi, e ile tanga te alo lua ke iau. O oso i whailunga le tātou pokalam. Maka i loa. Whaorainga i loa. Te lia i loa le upu. Te lia i lole upo le atu. A vea Iesu mo na li imo na paolo. Ia o le whaamani a ngā le atu i lunga porkalama. O lea ia o le tātou whaasisilanga na. Ma le tātou whaatofa, ma le tātou whaamani a ngane nai nei vai aso. Ia whaamani a tele le atu ia te o tau. Toi tātou toi whetau i le aso tofi le itu la e hiu. Ia a wāpo i sisi upu whaawina mai le fionga pa ia o le atua. Lea ia manu ia tele le tua ia te oe li nei po ona o Iesu. God bless. Love you guys. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no